kaya katamang nobenaryong parangol, king kaya katamang patulan di Santa Monica. Tala katapot makyabe king himno kang Santa Monica. Siglod tamangan po. Ginoo, busan mawari po ding labi ko. O Diyos ko, sumapapo ka ko. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Pamanisi. Itamangan po. Ginoo kong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, Ipa ning pakalulu, at Ginoo ning sablang tula. Ika pong sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso. Ika pong panaligan ko, at
mayap at magrasyang bengi po kay katamungan, ngeni po at yutana king katlong aldo ning novena parangal, para king kay katamong patulunan, Santa Monica. Kambeda rin kay katamong sariling kapagnasan, iabetala po ring makatuking panalangin at intentions. Para ka rin kay katamong offerors, kaniting katlong aldo ning novena, manibatan la po king Barangay San Lorenzo, kaya bering karelang Chapel Pastoral Council, ding miyembros at opisyales ning EMDC at ANF. Para karing miyembros at opisyalis daring altar servers, antimurin karing miyembros at opisyalis daring Children of Mary Immaculate. Para karing kaya katamong lay sponsors, Mr. Renaldo Bautista and family, Mr. Rafael and Mrs. Zenaida Du and family, Mr. Ronnie and Mrs. Leonita Guado and family, Mr. Tomas and Mrs. Angelina Pangan and family, Mr. Roberto and Mrs. Presi Manalang and family, Mr. Edwin and Mrs. Desiree Kanda and family, Mr. Joel and Mrs. Evelina Parungaw and family, Mr. Anilo and Mrs. Lourdes Dairit and family, Kapitan Robert and Mrs. Arlene Figueroa and family, Sister Adela Gonzalez, Sister Anita Hizon, Sister Florencia Mercado, Brother Christopher and Sister Janet Borja and family, Brother Mili and Sister Riza Trinidad and family, Sister Rosa Mia Villamor and family, Brother Joseph and Sister Karen Huico and family, Sister Rizali Dizon and family, Sister Florencia Mercado. Para karing kaya katamong mass intentions, para karing pasalamat ng Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Jet Manalang, Joe and Rose Tolentino and family, Joey and Norturla and family, Hector and Mirna Quizon and family, Ryan and Sel Martinez and family, Edgar and Josie Bolosa, Mr. and Mrs. Ricardo Gambito and family, Mr. and Mrs. Narding Mongcal and family, Mr. and Mrs. John Lester Mongcal and family, Mr. and Mrs. Elizer Consing and family, Mr. and Mrs. Ligaya Makabali and family, Mr. and Mrs. Virginia Caladiao, Mr. and Mrs. Ricardo Gambito and family, para king board exam ng Charles Cassandra Borja, Ryan Santos, para king special intentions ng Deeds and Lita David and family, Marisa Ong, Maria Lourdes Tapio, Arcel Borja, Reverend Father Adrian Paule, Patricia Janelle Borja, Leonard Mongcal. Para king birthday thanksgiving ng kakatamong parochial vicar, Reverend Father Fiel Louis Pareja, Eleanor Reyes, Beneriza Manarang, Remedy Mateo, William Supan, Nikki de la Cruz. Para king speedy recovery ng Angel Fajardo, Angelina Lizing, Monica De Leon, Larcy Olivas, John Richelius Kakapit, Mayel Eliana Torres, and Remedy Mateo. Para king Caladwadari, Domingo Sr., Lizel, Erlinda, Domingo Jr., Allen, Fortunato, Asteria, Lita, Alex, Julia, Adriano, Paulo, Nida, Rosario, Luisa, Filomena, Jose, Ruel, Pepito, Perla, Dolores, Natividad, Librada, Benjamin, Leonida, Willie, Mariquita, Edgar, Perla, Mary, Mercy, Zenaida, Benefredo, Presi, Arturo, Amelia, Maria, Giancarlo, at ding sadlang kaladwa king purgatorio.
Paganakapo, paraking makabaldugan at mabiye kapag masusyan ning banal a misa, nung malyari po, makibat at makyabe tamo po, karing kanta king masikantamong siwala. Pasibayo po, paganaka po karing sabla, paraking makabaldugan at mabiye kapag masusyan ning katamong banal a misa, nung malyari po, makibat at makyabe tamo po, karing kanta, king masikantamong siwala. Ingka katamo pong kapag masusyan, panimunanin ingka katamong bisitang pari, Irreverendo Padre Maverick Angelo M. Pelayo, University Chaplain ng Angeles University Foundation. Talakad tamo po at makyabe magkanta king dalit. Muli na lang kapari
timong meto nga pamilya, may tipon tamo, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal a Espiritu. Amen. Ing grasya ni Ginutang Hesukristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal a Espiritu, manatili sanang parati kay kayungan. Mayap abengi po kay kayungan. Kaniti pong kapag masusyan at syutahan na po king katlong aldo, ning kaya katamo pong pamagnobena, antimong kapag sadyan king daratang ng kafiestan, ning kaya katamong patulunan, is Santa Monica. Palakpakan tayo po. Antimurin po kaniting aldo, ing kapag masusyan ning kafiesta ng San Bernardo, metong pong pantas ning Santa Iglesia. Talausok depo ring minunang Santo Papa at tagapagtanggol ning kaya katamong kasalpantayanan. Bata mo pong karapat dapat magmasusi, king kaya katamong kapag masusyan ngeni. Nga tamo pong kilalanan ning kaya katamong pamagkulang, pamangilala, king lugod at masabal na ning Diyos kaya katamo. Nya naman migkulang tamo rin, king pamanlugod at pamagmasabal karing kapara tamong tao. Itamongan, magkumpisal ko, king Diyos, amayupayang tuto. At kaya kayong kapatid, muling di kasala kung bina, inisip ang mga anong dapat at miyayo ang kakulangan. Kundi dito ay panigapupo ka Santa Maria ang kabilang ang Virgen, karing sa bilang anghel ang Os Santos. At kaya kayong kapatid, ipanalangin po, king Diyos, sa iyong tao. Ing Diyos, amayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alang angga. Cristo
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ti San Bernardo mitmuyang sigasig me gobra, para kingkekang balen, at metong yang maslag asala, kingkekang Santa Iglesia. Kapamilatan din kayang panalangin, kumatmo kami naman sana king Espiritu, ning kayang sigasig, at parating lumakad, anting anak ning sala. Iti adwan mi, king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye at mag-ari kambemo, at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alang angga. Pamamasagipod, kilibro ning propeta Ezekiel. Tiki na ko niting lalaki, ketang pasgul dalan, ang makayarap king aslagan. Karin ke ikit, daratang ibat king aslagan, ing makasilo ng aslag ning Diyos, ning Israel. Mengariyo ing siwala no, king dabungbong ning alon ning dayat malat, maslagyang maslag ing yatu, uli na ning keyang aslag. Kalupa niting malikmato, itang malikmatang ikit ko, inyang dinatangyo, banla sa kanin ng Diyos, in syudad ng Jerusalem. Kalupa niya naman, nitang ikit ko, king ilog ning kabar, migsakab ko, king gabon. Linob king templo, itang makasilo ng aslag ning Ginu, king kapamilataning pasbuldalan, at tsukindane aslagan. Kaybat na nito, telakad na ko ning Espiritu ning Ginu, at linub na ko, ketang patyo king kilub. Kinatmuyo ing templo, king makasilo ng aslag ning Ginu, makatalakadya kanito siping ko, ing lalaki, inyang ating kong dimdam, asiwalang makipagsalita kanako, manibatan king templo. Ngano kanako, anak ning tao, itiya ing kanakong trono, at itiya ing talpakan ko, karing bitis ko. Itiya ing magintuknangan ko, libutad daring Israelita, angga king kapilan paman. Amano ning Ginu, ing ligayan ning Ginu, manuknangan labwad tamo. Ing sasabyan ning gining Diyos, kanakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamo akeyang balayan, tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kayo, at kanito king kakatamong labwad, manatili ing keyang lingap. Misagana ing alangkupas alugod at katapatan, mikawul naman ing katuliran at kapayapan, ing katapatan sumibol iba't king labwad, at ing katuliran matyo iba't banwang matas. Wa ipagkalub ning Ginu, ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo, dakali ing kaya katang pupulan, manimunaya keyo ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan. Alleluia,
era na kayo awsan alipan, nga naning Ginoo, uling sablam dindam ko kang igpa ko, pepabalo ko kaya kayo. Ingino manatiliya kaya kayo. Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Mateo. King panahon na ita, inarapan na lang Jesus ding dakalataw, ampon ding kayang alagad, at nga nakarela. Ding eskriba at pariseo, ilaring mirinan kayo payan palino, king batas ng Moises. Inya pamintuan yu at tukyan ing nanumang yuyutos da ke kayo. Makanyan man, eyula apusan, king daraptanda. Uling era tutuparan ing karelang ipanaral. Manaptaps lang mga bayat akarga at papusanda karing tao. Kabang ila naman, agyang metong muman karing talirida, ere kikimot, bansaw pandalang magkarga kareti. Pakitang tao mo ing sablang dapat da. Albenyo, nung nula anti pangalapad ding karelang pilakterya, at paka kabakaba dala borlas, ding karelang balabal. Maburilang tutong lulukluk karing kabisera ning makipamiestala, at karing piling luklukan, karin king sinagoga. Tuturang buri ing pupugayan dala, karing palengki, at awsan dalang maestro. Dapot ikayo, kayo payawos maestro. Pablasang mikakapatad kayo, at metong kayo mo maestro. Eye awsan ibpa ing ninuman ketiking yato, antinaning atin kayong metong mong ibpa, aatsu banwa. Ni kayo payawos talaturo, uling atin kayong metong mong talaturo, at ya ing Kristo. Ing peka marangal dili ke kayo, ya ing maging talasuyuyo. Ing ninumang mitatas king sarili na, mibabaya, at ing ninumang mibababa king sarili na, mitasya. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Pasibayo po, maya pabengi po, kaya kayongan. Kumusta po? Karakalyo po, ne? Balo ko po, bakit ko po sinimba? Makipag-birthday ko po kang among fiel. Nya naman po among fiel, balo ko akakit mo cooking live. O reni po, kay bat na po ning misa, makipangan kami keka. Ne, king birthday mo. At syuta na po king katlong Aldo, ning kaya katamong pamagnobena, antimong parangal, king kaya katamong patulunan, is Santa Monica. Nya naman pasibayo, palakpakan tayo po. Ang pinakamalaking kasalanan ay may kakayahan kang tumulong, pero wala ka namang ginawa. Nga na pong, nino sinabi? Narda, bayo ne inakmuling batu sa kaya ginulisak, darna nga na. Ang pinakamalaking kasalanan ay may kakayahan kang tumulong,
pero wala ka namang ginawa. Nga na. Totoo naman po ito. Awsan tayo yan sin of omission. O rending dapat, abalo tamong dapat tamong gawan, pero etalagewa. O rending istong dapat, asukat tamong daptan, pero pinili tamong egawan. Inarda o idarna, akilala na itang sika na atso kaya. Nya naman iniyang mituro kaya king maragula responsibilidad, asukat ng gampanan. Nya naman oita, nabengi ikit taya, inakmol na yung bato, mig transform yang malagong darna. Ing responsibilidad, akilala na. Uling atin yang agyong gawan. Nya naman ngeni, anting superhero, oita, gampanana. Itamo po na nakatamo man kalupang darna. Alata namang extra superpower. Eta naman nagyong sulapo. Eta mo agyong mamulaing mabilis, ban iligtas ding aliwa. Dapot, oyning sigurado, atin tamong masika na na Diyos. Ating masika na na Diyos sa inipig kaluba nakatang kabyasnan. Sikanan, tepangan, ban kanita, dening kagiwan tamo, ding mihaliwang talento tamo, agamit tala, ban asopan, ding aliwa. Agamit tala, ban adake taya, ing sarili tamo, karing kapara tamong tao. O yan pala, ing kikilala, king agyo tamong gawan, at king pamangilalang ini, o ita, munta tamo, papunta, karing kapara tamong tao. Kinikilala ang ating kakayahan, at itong kakayahan na ito ang magtatawid sa atin papunta sa iba. Nga na mo ning sasabyan ng narda, darna. O yan po, aliwang-aliwa, salungat a salungat, ene kalupa, ding pamisip na ring eskriba at pariseyo. Nya naman ni Jesus, king may basang ebanghelyo tamo po ngeni, o ita, antina mo pong sasabyan, lalarawan, nung makananong dening eskriba, pariseyo, may yawos la pa mo pong talaturo, bihasa, ila po ring miyatasan magpalino king batas ng Moises. Buri ng sabyan, baluda, nung nanuing gustong pamakiugnayan king Diyos, ing pamakiyutos king kaparang tao. Dapat dimdam tamo, nga na, manaptas lang mga bayat a karga at papusanda ka ring tao, kabang ila naman, agyang metong muman karing talirida, ere kikimut, bansaw pandalang magkarga kareti. Baluday tang agyudang gawan, kilala ding karelang kabyasnan at paniwalan, dapot alalang gagawan. Ela, sasaup karing kaparadang tao, agyang metong mong taliri ka no, ede agyong ibuat, nung nanumaning papusanda, o ing nanumang mabayat akakarganda, dening kaparadang tao. Oy tapalaing maragula kasalanan, nga ng narda, atin kang agyong gawan, dapot emugewa, nga na. Nung makanyan, antimong talaturo, dening eskriba at pariseyo, ela tuneng patutu, uling eda tututuan, ing karelang tuturo. Talaturo lawa, pero ela patutu. Itamo po kanong tao, mas makiramdam tamo, karing patutu. Karing witnesses, ali karing talaturo, not to teachers. Nung makiramdam tamo man po kanong karing talaturo, uling ila pala. Taliwas at taliwas, kontrang-kontra, karening eskriba at pariseyo, nga na,
Datutuparan ing karelang ipanaral. They do not walk their talk. They do not live out what they preach. Bibiyayan ing karelang tuturo. They are not persons of integrity. Nung balikan tayo po yung amanong integrity, ketang Latin apeni batana, mga baldugan yang integer, buri ng sabyan, buo, kumpleto. Ing tao ka nung maintegridad, apin itang taong kung nanuman nga tsukem pilubluba na, disposisyon, motibasyon, makayakma, king isipana, makatulid, king sasabyana, makatayid, king gagawana. Oy takano yung person of integrity. Ing kayang amano, makalapat, ketang daraptana. Ing isipana, mayayakit, karing amano na, makatayid, karing daraptana. Tayid, person of integrity. Nga na. Nga naman po pala itong sebyanan da katamong sisimba ka pa mo ng Domingo, tao ka pa mong pisamban, susuyo ka pa mo king parokya, manaral ka pa mo, pari ka pa mo, nga na. Tamo po pala sukat manamdaman. Bala mo paga nakadamo, na nung nanumaning kekang sasabihan at gagawan, sukat mayakit aldoldo king biemo, no ka rin kaman, bale, pisamban, pipagobran, eskwela, pante-pante, tayid-tayid. Then you become a person of integrity. Buo, ingkekang pangatao. Makatayid ing isipan, ing motibasyon at disposisyon mo. Karingkekang amano, karingkekang sasabyan. Eda kalupa, ding pariseyo at eskriba. Manaral la, eda gagawan, itang ipanaral da. Kadwa, ban maging tunay patutukan no, you have to be a person who is focused in the inside, keng kilub. Nga nang Jesus, inyang lalarawan no po rin eskriba at pariseyo, maburi lang tutong luluk-luk karing kabisera, ning makipamiestala. Albenyula pangalapad da rin karelang susulod. Nga na, pakitang tao mo ing sablang dapat da. Buri ng sabyan, dening pariseyo at eskriba, makapokus la, ketang panlual, in the outside. Nung nano ing karelang susulod, nung nano ing karelang pwesto at sasabyan king lipunan, nung nano ing karelang estado, nung nano ing karelang achievements, nung nano ing karelang ikwa, oy taing focus da, panlual. Atin pong metong spiritual writer, Richard Rohr, meto niya pong Franciscan monk, nga na po kano, ing kaya katamo po kanong be, mapipitnaya king adwang tapok. Ing mumunang tapok, the first half, is that we are focused on the externals, keng panlual. Apin po rin, ing kaya katamong estado, ing kaya katamong susulod, nung nano rin kaya katamong kakamtan, pikwaltan, kayatinan, kabyasnan, achievements, tagumpe, oren kano rin kaya katamong pigagap, kaya mumunang tapok ning bieta mo. Nung nano ing isipan daring aliwa, nung nano ing sasabyan da keka, o yan ing kekang pigagap. You are focused on the outside, itang panlual, itang pilamnan, itang lulanan. Ala namang matsura ka rin, kasi kailangan tamo, ing kayatinan, ban sumulong ing biye, kailangan ing nanumang atin tamo, ban kanita, abye tamo pa ing sarili tamo kareng aliwa. Dapat po kano ka rin mayayari ing biye, ketang external, ketang panlual. Daratang kanuing punto po, tang lumipat na ketang kadwang tapok. The second half of life. At iba't king panlual, lungob na, keng kilub. Naking lulanan, nune king lamana. Naking pilamnan, nune ing peka lamana. At nano po yan, pota pala ing relasyon tamo, karing aliwa. Pota pala ing ulaganan ning pamakiutos tamo, karing kaparang tao. Pota pala ing masabal tamo karela.
Pota pala ing lugod tamo karela. Tana makapokus ketang kung nano maning sabyan at isipan da. Tana makafokus ken susulod tamo o kung nano maning atin tamo. On the second half of life, ing focus tamo, ing pigagap tamo, apin na ing relasyon tamo karing kaparang tao. Apin na ing pamakyabe, pamikiutos tamo karela. Pota pala kano, o yan ing maulagan naman, king be. Dening relasyon tamo karela. Focus on the inside. Ken lamig kulang ding eskriba at pariseyo. Maburila kano, kareng lugal, nung no karin kilala dala, king susulod da. Akalingwanda ing laman. Akalingwanda ing dapat lamanan ing karelang kasuywan. Nung tunelang patutu, nung tunelang tututuan, ing karelang tuturo. Dapat karela pa mo, akit na ing kasuywan kaparang tao. Ing masabal da karing aliwa. O na ing ikit tamo, agyang nanumang kanong saup, alalang pagkalob, mamuat man karening talirida, dagagawan. Uling palang makapokus laking panluwal. On the outside. Ban kanong tunay maging patutu, you have to be a person focused on the inside. A person who has integrity. A person who is focused on the inside. Pota pala, o yan, ing anyawara ng Jesus kaya katamo. Ban kanita tunay tamong maging patutu, tunay maging talaturo, at tututu karing kaya katamong tuturo. Pota pala, yan ing midalakit kaya katamo, kaya tang tauling sa sabyana. Nga na, ing peka marangal dili kaya kayo, ya ing maging talasuyuyo. We will become persons in service to others. Nung ika atin kang integridad, ding isipan mo at amano mayayakit king dapat. You will become a person of service for others. Nung ika makapokus ka king kilob, king relasyon mo karing aliwang tao, king masabal mo karela, king kekang lugod karela. Ken kapapala tuneng maging marangal. Uling balo mong kilalanan, ingagyo mong gawan. Dapat alika rin mayayari. Oren idalada ka, king kasuywan mo ka parang tao. King pamakyabe mo karela. A person of integrity, a person focused on the inside, will lead you to become a person in service for others. Pota pala kung makanyan, tana maging kalupa da ring pariseyo at eskriba. Kalupa ng narda, kikilalanan ni ngagyutang gawan. Nya naman, inakmul na yung batu, megi ang darna, balo na yung agyo ng gawan. Nga kupin, alata namang aliwang special power. Pero atin kang kabyasnan, atin kang sikanan, atin kang tetagan lob. Nanuman po pala ing gagalawan nyo, estado, sitwasyon nyo king bie. Ken mayayakit, nung tunay tamong maging patutu. Nung ita mo, panikwanan tamong maging taong maki-integridad. Nung panikwanan tamong mag-focus, ketang atyo king kilob. Ban kanita, tunay tamong maging marangal. Talasuyo, daring kaparang tao. Talapatutu, ning lugod na ning Diyos, karing kaparang tao. Pasahop tamo po kang San Bernardo, magfiesta kaniting Aldo, pasahop tamo kang Santa Monica, ing pagsadyan tamong kafiestan, ila mo anting Santo, Peto Tuanda, ing lugod na ning Diyos, karela. Nya naman ang gaking kamatayan at katataulian, tututula, king karelang tuturo, ing lugod na ning Diyos. Sana po, kaniting katlong aldoning kaya katamong pamagnobena, magita mo namang person of integrity and a person focused on the inside. Ban kanita itamongan, abe-abe, we will become persons in service for others. Amen. Ing ginututuro na kaya katamo,
ing nino mang mitas, king sarili na mibabaya, at ing nino mang mibaba, king sarili na mitasya. Nga tamo pong manalangin, ginudinan mo keng kababan alog. Ulitan tayo. Para karing obispo at pari, isana rasano in karelang tuturo, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok sibil, mit mong kababanlasan ng luklok, karing lugal pandangal, kay ba't da pang sinakripisyo in karelang sarili, para king ikakayap ding memalen, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring binili ro, king kababanding aliwa, manakit lasa ng tula kang Kristo, ami babaging kayang sarili, king kamatayan king krus, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, itangan sano, ban misa na yaldo mitastamo, pakikwanan tang sumuyong masalese king Ginoo, at karing kaparatang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ngayon niyaduan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginoo parati rakasang pagsilbian, kambering tapat a kaisipan, at luguran ding kekeng kaparang tao, kambering mapakumbabang puso. Itingan na doon mi, king kapamilata ng Heso Kristong Ginumi.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong dawon matanggap ya arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Oy, paming miglalang, manano na sanang iting Eukaristiyang darawon mi, maging metong yang tanda ning pamisan metong at kapayapan, kabang pagmasusyan mi ing kapigaganakan kang San Bernardo, amig malasakit kapamilatan ding amano at dapat, miyatad pamisaup-saup king kekang Santa Iglesia. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu manatili ya kaya kayo. Yat nayo ring pusuyo. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ibpa, Diyos king alang-angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. King aldo iti parangalan mila ring kekang santo, amita gulaling king biera kang Kristo, alang-alang king kayarianing banwa. Emo nanong lugod, ing pepakit mo ke kami, kabang awsan meng pasibayo ing ketawan, king mumuna ng kalinisan, at agkatan mo keng takman ke tiking yato, karing kalam ning tutuking bie. Uli nita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe, king alang tuknang dang pamamye kapuryan keka, at ngaming ang kakanta. Tunekapin banal o ipa, ikaing panibatan ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami dawon kusang lub, king pamaylasat kamatayan. Kinwane ing tinape, at pepasalamat yakeka, pirasone at binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning apunan, kinwane ing kalis, pasibayo yang pepa salamat keka, at binyene ing kalis karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti, itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para ke kayo, at para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi keka iting tinape ning bie, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matangpang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban miganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa. I Florentino, ake kaming Obispo. I Pasiano, ake kaming Obispo Emerito. I among Arni, ake kaming Kura Paroko. I among Fiel, ingkeyang Kasawok, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang me yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing birhen ni duning Diyos. Kayabe ng San Jose, ing banala esposo na. Kayabe ring apostol, at ding sablang santo, San Bernardo, San Agustin, at Santa Monica, at tinupad king malmong kaburian, king kekaba ning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman, king alang angga. Ngeni po manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod, karingamanong tiro ng Jesus, kaya katamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning kekang pakalulo. Parati keng mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan, ning kekang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan, agpang king kaburian mo, ikang mabibiye at mag-ari, manggaman, king alang angga. Ing kapayapaan na po ning Ginoo manatili sanang parati kaya kayongan. Ipakita mo po ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan. Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad la ring mayawos makisulo king apunan ning kordero.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing banal a pamanga natinggap mi kaniting kapag masusyan, king kapiesta ng San Bernardo. Isundo na sana ing obra mo para king kaligtasan mi. Kapamilatan din kayang alimbawa, dinan mo kaya sanang tetagan. Kapamilatan din kayang turo, dinan mo kaya sanang talino. Banketa i kami man, milablab kami, king lugod king kekang amano. Yesu Kristo aginumi, manggaman, kingalang angga. Loko-loko pa po sa guli. Viva Abong Munik! Ay, may naya po. Viva Abong Munik! Palakpakan tayo po, ingge katamong patron. Pasalamatan tayo po ing misang menimuna, kening katlungaldo na po ning kaya katamong nobenaryo, among mabirig, iya po ing chaplain na po ning Angeles University Foundation. Among maraming salamat po sa mga pabaon na ibinigay ninyo sa amin at sa mga hamon na inyong ibinigay. Nanya po kasi ibig sabihin ng integrity. O ito. I-review na niya mo po yung live. Pasalamatan tala naman po rin kaya katamong sponsors nganing aldongay ni. Lalong-lalo na po rin king chapel tamo king Barangay San Lorenzo. Palakpakan tala po. Ila pong mig kanta, deng mig nights, mig asher, deng may masa, batlangan po king kaya katamong Barangay San Lorenzo. Dakala salamat. Okay, kayungan po. Makanta mo naman, pasalamatan tala, ring offerers tamo, EMDC, ANF, deng altar servers, amporeng komi. Deng kaya katamong lay sponsors, Mr. Renaldo Bautista and family, Mr. Rafael and Mrs. Zenaida Du and family, Mr. Ronnie and Mrs. Leonita Guado and family, Mr. Tomas and Mrs. Angelina Pangan and family, Mr. Roberto and Mrs. Presi Manalang and family, Mr. Edwin and Mrs. Desiree Kanda and family, Mr. Joel and Mrs. Evelina Parungaw and family, Mr. Ranilo and Mrs. Lourdes Dairit and family, Captain Robert and Mrs. Arlene Figueroa and family, Sis Adela Gonzalez, Sis Anita Hison, Sis Florencia Mercado, Brother Christopher and Sis Janet Borja and family, Brother Mili and Sis Risa Trinidad and family, Sister Rosa Mia Villamor and family, Brother Joseph and Sis Karen Wico and family, Sis Rizali Dison and family, at saka po yung Sister Florencia Mercado and family. Palakpakan tala po. Karen pong bisa pa pong mag-sponsor, kaya kaya katamong daily novena, malyari ko pong munta kaya kaya katamong opisina, bakanta manikwa ko pong slot kareng sponsorship tamo po, kaya katamong pong novena, at kaya kaya katamong kapiestan. Bukas po, ing manimuna, kaya kaya katamong banalamisa, yapin po Irreverend Father Benjamin Espiritu III, ing vicar, parochial vicar ng Immaculate Conception Parish, King Guagua. At din kaya katamo pong sponsors, Manibat ng Lapu, Santa Cruz Maragul, Laput, AD 1581 Choir, CWL Junior and Senior Knights of Columbus. Pasibay po, migit-igit mo po bukas. Viva Apong Munik! Ing misa po para bukas, yapin po ing misa tamong pang Domingo, ing oras. Pero atin tamo rin pong misang abak, karen pong misang simba, regular mass schedule tamo po bukas. Ing misa nobena po, yapin po itanggat panapon. Kita-kits tamo po bukas. Ngayon po, parangalan tayo po at pugayan ng kakatamong patron, kambe na po ning pamagdalit tamo king kayang imno.
Ang pinakamalaking kasalanan ay may kakayahan kang tumulong pero wala kang ginawa. Itamongan po at intamong sikanan at intang kabyasnan, tetagan, tepangan, kagiwan at talento. Pigkalubnan ning kaya katamong masikanan a Diyos. Sana po kapamilatan da ring regalo at kalamareti, tunay tamong maging talapatutu, ning kayang lugod, ning kayang pakalulok kaya katamongan. Kanita, tunay tamong maging person of integrity, a person focused on the inside, a person in service for others. Kaya kayungan po, dakala-dakala salamat, king kaya kayo pong pamanagon, king kaya katamo pong kapagmasusyan, kaniting Aldo, king kaya katamo pong parish priest, among Arnie Serrano, palakpakan tayo po. At syempre po, inkasahop na among fiel pareha, happy birthday to you! Happy birthday po among fiel, yabe tayo po yamong karingkya katamo pong panalangin. At ikayungan pong tinagon Kenny, dakala-dakala salamat po. Anyawaran ko po, inkya kayong pamanalangin, lalong-lalo na kaya kami pong bayong pari. Kanita, ikami man, magikeng tunay patutu, daring lugod na ning Diyos at pakalulo na. Salamat po. Ingino manatili kaya kayo. At bendisyonan ako po sana ning lubos mayupayang Diyos, ingib pa, amponing anak, amponing banal a Espiritu. Umena kayo king kapayapan at lugod ng Kristo.